nomia, aya nomia, Yesu nomia. Ebatebe bonsi bunarombuya. Ebatebe bonsi bunarombuya. Ebatebe bonsi bunarombosera. Ebatebe bonsi bunarombuya. Ebatebe bonsi bunarombuya. Ebatebe bonsi bunarombuya. Oh, batebe bondo bunarombuya. Ebatebe bonsi bunarombuya. Agakapelongu agakora maya. Ebatebe bonsi bunarombuya. Agapeti saina agakora maya. Ebatebe bonsi bunarombuya. Batebe bondo bunarombuya. Ebatebe bonsi bunarombuya. Batebe bonsi bunarombuya. Ebatebe bonsi bunarombuya. Bakumigana omongi noli ara kamakune yanga yaya amanyinga yaga tenena akamakuna patima ya maiso obe akarara raramna abana bakumwarira chiake keraga so Yerusalem kale tigere igoro bago chenga bakogoka bono gakina kire natali ombuya Batebe bonsi bunarombuya. Batebe bonsi bunarombuya. Batebe bonsi bunarombosera. Batebe bonsi bunarombuya. Batebe bonsi bunarombuya. Batebe bonsi bunarombuya. Oh, batebe bondo bunarombuya. Batebe bonsi bunarombuya. Agakapelongu agakora maya. Batebe bonsi bunarombuya. Agapeti saina agakora maya. Batebe bonsi bunarombuya. Batebe bondo bunarombuya. Batebe bonsi bunarombuya. Batebe bonsi bunarombuya. Batebe bonsi bunarombuya. Rusio mamuro bwata chingurwa monyagarara Yesu. Monyagarara Yesu mamura bwekebega. Mamura bwekebego bweta makweli. Ayaye, aya. Tunasimama wakumbuka Washujaa waliopigania Kenya. 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 Tunashukuru
Aiwa mwanene. Tuwakumbuke wote walioipigania Kenya. Tuwakumbuke wote walioipigania Kenya. Waliomwaga damu yao Kenya tupate ukombozi. Kenya tupate uhuru. Kenya, 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 nchi yangu. Abatari sabirense yaito abarandia tugende bitunwa to sabirense yaito abarai baito iya timurara. Baba tunashukuru maana umetupa afya, inji yetu ni nzuri, Ndio maana tumekuja kwako tukisema upewe sifa. Tunashukuru Mungu ameilinda Kenya, uyerendere Kenya yaito banotabira abanyangongo. Kenya, Tunashukuru Mungu ameilinda Kenya, uyerendere Kenya yaito banotabira abanyangongo. Onyene kipara kiro mwenyenyo, onyene boremi mweroreire, chingiti choro sana basongo bachaberorera. Kenya eze yaito, Kenya neze omorenga. Tata muyamano azengendo yobosibole, obosasima asensege ya Kenya. Tata muyamano, tata muyamano, tata muyamano, tata muyamano. Tunashukuru Mungu ameilinda Kenya, uyerendere Kenya yaito banotabira abanyangongo. Banotabira abanyangongo, banotabira abanyangongo, banotabira abanyangongo, banotabira abanyangongo, banotabira abanyangongo, banotabira abanyangongo. Intwe n'abanyangongo, banotabira abanyangongo. Kenya intwe n'abanyangongo, banotabira abanyangongo. Kenya intwe n'abanyangongo, banotabira abanyangongo. Intwe n'abanyangongo, Banotabira abanyangongo, Intwe n'abanyangongo, banotabira abanyangongo, NDP n'abanyangongo, banotabira abanyangongo, Tobira abanyangongo. banotabira abanyangongo. Obo n'obwanzu. Nintu likuganya ukagania ai no muntu minya no ntu abarandia na bokonyoranga na gutukugania bona tiga gukumi na amuira kobera sa konya matema Si ukuje nikutume. Chungo tome dukani ya tere sukari. Kuja. Pasta. anakuwa Bwana asifiwe pasta. amen Hiyo karibuni. ya tore angaza ruwa robo tuwarenge Aha. ngale Kurapa kirende tukutana. okay Napaki. Ana. Bien. la kwana na kyo kale pare Awanda iga mwana na tete ntume sukari nande gwekire biyoma etete ndo toro sie cha toro. echa asina tuanga na masaboro ina Otis production. It's Ben Lee on the beat. Otis TV
Alright, asante sana mwana mwancho mwarige Otis vina kwarga na kigima sore mbwatirete chinse chiga. Right, ingo kwarga na kigima ga bono ne warm time yale ngibono na ili najira sore maiga ngo tamna karibu sana se show kigima ntete korabali gaturi maiga tuma kubwa tuka gosori yuko igwa kidogo yuko igwa temna TBT Christmas ngo temna rere tule ga bamba tu bamba do chapa raba mitoka basore mega chimesinda ranyinge ga chimesindo chika ga my sister Sasha anasema tune in live. Asante sana. Francis Kerecha na kuona kwa umbali ananiambia hapa kuroa Nairobi kwanza shaingia ndani, anasema kwa Nairobi team kubwa ndani wapi Daniel Moteri kwa chama cha America wako live na watu wasukutana wapenda sana ninje Francis Omari Kerecha kwanza mwenyeno sore maiga. Hello Francis. Christmas, Merry Christmas ya okale kon time nande mona ngara ko chaka nae kiera wantoga biotorega ubwaterete sako kuna nyaya osigana ngo bwaterete sa no mata nyaya os por aralia nyaya house anongo bwaterete Francis tora tinboka nyoko bwati unyo kwa unyo gra asengo asogoja iko tora tinboka kusi aya mami na roka na ujabo mami ngoro kana goja kusi ya mode gari rende service kwa sababu mami no ndo kusi yabo. Right, asante sana Mr. Francis Kerecha no tore vano amo kigima kana libuya karate vya bantu babiri batatu bate babiri batatu igango bapoke ga TBT Merry Christmas. Na Daniel Modielio kutoka America. Mugaka Modielio kutoka America na Victoria Modielio kutoka America no Musa Kerage. Na bantu basukuta limata no tora mamo mami no tora mitoro tora ga munya sakara je mami no tora mo awe njire yakusi. Ande mwe mutusangamo walibata bwati mwa tusange kinokera yake tusanga abantu amagina bakuru twagasangira kale na ndote ye bro Otiso omonyene omote bina timu Nairobi atakaira alige kabu kaliye koro atobekere koro mo timu ya masabiki ya Nairobi na kusi na dito unataka kora botambe gasaka kwenda masabiki ya makuru. Alright, asante sana kaito nyeigule kama ngana ni wale maiga within no wale maiga kaito koroli na ya sina mororo na ni asili sana dina mororo no wale ne ya visi kidogo lakini no wale around sawa ombe kiro teko kwa kitandawili weke tandawili magoja kulikuwa Vincent yo magere sicho makombekera baadaye tosareke amo. Alright, asante sana bwana Mr. Francis Kerecha mwele shabiki letori nene kabisa. Salute bro. Nere shabiki letori nene ron tanga ni resho liwa gango chake show na rosanga na gochaka. Asante sana akoro kwa media 254 PJ anasema hi, Rosalie anasema locked in matibiti pamoja. Asante sana. Merry Christmas na propas new year propas ama propes sijui mungu tipi songe vile kile na boko kubisaba kuchiabu new year, may God protect us. Asante sana unaitwa Shasha kiaba hapo mwana mitozi paro mbati yako tena Nyaboke niko ndani. Asante sana mwana mito Nyaboke. PJ Media anasema 254 team diaspora team yote anawaambia TBT Merry Christmas. Justo Flavor anasema hapa wow niko ndani kabisa. What is the title of the song? The title of the song. Which song? Ya kwanza ama ya pili? Ya kwanza ni ya Cyprian. Nomuya Vatebye bonsi bunarumuya Ya pili N'Abanyangongo. I hope hizo ni nyimbo ambazo nimewachilia hapa hivi. Anaitwa Rose Kerwa anasema mekanyaga golf ndani matibT iko lock the golf. Oye, asante sana Christian na Sabiti anasema mambo mufa yapo jameni. Janet Nyawandika anasema present Merry Christmas. Asante sana Winifa Kerubo. Namuona ndani ananiambia Merry Christmas to everyone. God is always faithful. Thank you. Merry Christmas. Anaitwa Rosalie.
Rosalia wantegam na Evelino kaka uko wapi? The song is amazing. Thank you very much. Link nimetuma hapo, ingia hapa matbt mwenyewe, ambia wili watatu Merry Christmas kwa mpigo. Anaitwa huyu nani huyu? Huyu anaitwa Rosalie, anasema hapo sasa Mr. Double V Abanyangongo from Gulf, much love 254, God bless you, thank you very much. Anaitwa Ruth Kerushi Mwakashi, anasema Merry Christmas nikorocheki hapa bomano mitoka ika kabisa, Merry Christmas to you. Anaitwa nani huyu? Huyu mwingine nimetuma link tafadhali hapo, nimetuma link tafadhali. Mkona tumire liki gaso ama igatote binyeso no muyesenge joto ikiri ndoche tuwatigari tuko elimo tuike lituko litoko tamna litoko to ayibole to motongi oito wensena igorona mwenye bantu omotongi igorona nze. It is a day we need to celebrate happy birthday, but then ne birthday ya ikire mambiriyo kaiga twasore birthday yo motorio kwa Jesus Christ. Happy birthday Jesus. Tuko soka them na happy birthday Jesus. Akoro kufika kwa anasema hello Vin, mambo poa sana hapo tuko ndani kwa mpiga sati sana. Ni tunaelekea happy birthday kusherekea. Tunaenda kusherekea jinsi tunavyosherekea masherehe zetu, birthday za watoto wetu, nasi tunaenda kusherekea sasa kiundugu, kiukumbusho aliyetufia msalabani kwa dhambi zetu, kwa vyote alikasema vimekwisha msalabani. Basi ni mkumbusho ambao tunaenda kuimba happy birthday baby Jesus. How are you? Tuko ndani batebi bonse wana mnarumya chisemo cha sugusu cha sugutari batebi mnarumya nyasayo yo boli otoikiriri tukulia rero. All right. Sibunarum ya kuruchise moja gari tombe chinse cha sauti mogrango mobirialia bate sibunarum ya bono motolito chinse moja tabaka mate bugirango yonsi gimana bate bruna ya sai bunarum ya chinse moja wale chinse moja esaka mate nyamarambe bate sibunarum ya gari chinse moja ichuni machongo tendere tabaka sugusu mata alimugunga maegaga iga chinse moja openda ali etago batebe bonsi bunarumye ta batebe bonsi bunarumya batebe bonsi bunarumya batebe bonsi bunarumya batebe bonsi bunarumya agakora maya batebe bonsi bunarumya agakora maya batebe bonsi bunarumya batebe bonsi bunarumya batebe bonsi bunarumya batebe bonsi bunarumya batebe bonsi bunarumya. Nakuambia Yesu no muyaga chiza mocha ugembo ngotemna Yesu no muya ndochi gashimesime chinyiga kabisa ndeta abantu babiri batatu basoye mayiga kikima basoye mayiga bate biti Christmas nervendisi mbongo teke binti biro gwero akoro ku Jared Nyapara ngotemna tuko pamoja mpaka mwisho. Asante sana Jared Nyapara, anasema ege chulikia masimba tuko pamoja. Asante sana Mr. Jared Nyapara, liteli Nyapara umeteli alikutumeka alikelicho
ngatieli mungno mitaro bricha alinko igumno munyapara lera atindia go meaning chale nyapara go liete nyapara ni no understand ni ria ngakiritra undi mate nyapara do makarani. Alright, mukarani wako temna kurushiza mocha alimasimba tuko pamoja sati sana anakwambia bateva usigali bono yeso nomu ya Rosalie anasema 25th ni birthday yangu vini. Wow, birthday yako. I wish ungekuwa karibu, tungekula pamoja, tungekunywa pamoja, tungebambika pamoja, lakini sasa tutakuimbia happy birthday pia mkiwa na baby Jesus, tutawaimbia happy birthday wote. Mildred Bichanga anasema tuko pamoja kutoka Saudia nomu ya ya sonomia akawene meuko ya sonomia haya nomia ya sonomia haya nomia ya sonomia Ebatebe bonsi bunarombuya Ebatebe bonsi bunarombuya Ebatebe bonsi bunarombosera Ebatebe bonsi bunarombuya Ebatebe bonsi bunarombuya Ebatebe bonsi bunarombuya Oh batebe bondo bunarombuya Ebatebe bonsi bunarombuya Aga kapelongu agakora maya Ebatebe bonsi bunarombuya Aga petitsaina agakora maya Ebatebe bonsi bunarombuya Batebe bondo bunarombuya Ebatebe bonsi bunarombuya Aye batebe bonsi bunarombuya Ebatebe bonsi bunarombuya Ninjo 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 ko bakona komigerania omuganda ime bakomigana omong'ina oria arakamokuna yanga yaya amanyinga yagatenena akamokuna patima ya maiso obe akarara rora muna abana bakomwarera chianga ekeragosoa Yerusalemu kari etigere igoro bagochenga bakogoka bono gakina kire natari ombuya Batebe bonsi bunarombuya Batebe bonsi bunarombuya Batebe bonsi bunarombosera Batebe bonsi bunarombuya Batebe bonsi bunarombuya Batebe bonsi
mutumomo. Asante sana bano kuno gotero kwa machungu ga rigote na nyamutumo mo ayekero kwanga kuigwa bano amangano gotebgo bano bigo gosamba to chakunya kuvuga mna ngengengengega bintu biri kere kwa mwira bweka ku kere kwa bya mwira ibweka ko bikora ko bya guserekire na musacha bano bano gato kulia mandazi mabira mabiende ga kere ukulio nyekonyero kulia mandazi 10 bona ementa 10 lakini to menta betati okomenta betati CIU yani intensive care unity tokobori kunangi kyamulio yu ndaliete bitebiga extra kifaganza yani aliete binge bigafanza omubiri lakini barama mitore de bitebiga komukulya esugukwe ni matinya manichire baro batanya goikere nyameyi engombe konyenyu bwabu bagatemna mugumo ya nyenyi rubono konyora ukulie nusu asomutienyi okulie akanusu gakugurura mwali familiari bono rindi extravagance yiga yanyenyire mugumo turi bonuri uri baka mayo ukulie bitebi motani that ICU intensive care unit ingi kiamoli aliete extravagance yani amende de bitogete bitaniti yani bikabe poison nazo mobile matibiti Christmas ni vinity mbo my god kwa tia braba mento we are well na romo sana na kabisa Dennis Bundi asante sana how are you ngakionga dem x ano montomo ya Christmas yekitima tingaito kiriera Mr Bundi anaitwa Dennis Bundi asante sana I love you bro anaitwa Liz Boss anasema tu ni asante sana Dennis anasema wakule pole pole yeah my friend ya senaro na agenda Nyamira tianda batebi fini kulie ngoko tali mnankira litu kunkunyilia lakini rindi tukagenda musangarakano mokeigo Nyamira batebi baraba mituri lito kuchikulirachi kanyora nichi ngoko chikenyirabu ona no we self yani yourself you serve yourself the weight you will eat pulege ndokeli ogianchete kero kukenyora kirege kyo kugo kenyora ikenge bura musacha kanyore engoko ngwisabu karabe kali kimeli molio mogongo kali yo mondo ngalibeka ngunye kubapima gi commenta ndete kuganya olio commenta manye we are adding another one ono nonye menyu ngachechi tindi kolibukima enkuli engoko akamochera gake mabere nwara bukras bono bukima tindi kukuna okagatindi kolibukima musacha litkeli kaboragira kongo chango tebiutieno songesa mimi na munai bitebiga bye Christmas ni mate kotarra turaba sani baitu kotarra turaba iri baba magokoro sokoro kasensi girlfriends boyfriends kotarra na muri ni mate gete kikelia ngora no kirabu onye na mandasi ya kali abiri no arabu akanyamaka karoma keigo no karabu usonyo gutete kulimono guri ino kanyu umenye kulibona tunoturega tukogotemna tunakusafirisha jinsi ulivyokuja kutoka kwa mchanga ndivyo unarudi ndio gutete barato chitoteremo ebite bikali ngora endagireye nuiri nelitogoteba mna it is an opportunity it is a good opportunity kwa nyorire litukulia 25 akandasi yakalende mna gagochomo omwaka gosomo tienye matukata tabere kwa nyenyorire by the way litukeli okonyora yani ukuli kire January ule klasi mna wanafunzi yokunya kuibuli na ile mandasi nilikula ile siku usiningeweka tu nikula hata leo ai Prakash yako temna nikikuona napunguza mawazo brother live from Riyadh Saudi pamoja na kutegea sawa Merry Christmas and Happy New Year kia baba yamono mwono mitupi yamono Merry Christmas from Saudi Merry Christmas from Riyadh Merry Christmas from abanda baba mitupi bare Qatar Dubai bare Canada Australia Pakrish Texas megatuni na tebi ere kuchichi watu mosani gaiga kwa demna yeye anapatikana Megakutuni
mbega tuniere go Egypt lakini baraba mito as long as to le biega no menya Djibouti ko le biega shukuru Maulana. Merry Christmas Infinity Montani Otis TV kokote mna batebe bonsi baba bire kuna ekwaye kabisa ko tebna abantu mbero to abire nyimetumye mona tumire linki gabo kabo mutangandika kigo soma iga maese ye mo iga to kusoma ni gabire akoro ku Ogenta Wilfred au tuko pamoja iko loud and clear bro. Asante sana anaitwa Jacqueline Bitutu anasema hi Vin, Merry Christmas watching you from Lebanon. Tebi abantu ba Lebanon tubanjeta kabisa mimi ritimba kwa tena happy and Merry Christmas. Akoro kugagi Francis Koromba anasema kurochisa mocha presidential escort no turega pamoja. Asante sana bana mami to kurochisa mocha licha presidential escort rende tinda ninkoroche kiaba bomano mito. Karibu sana. Akoro kwa Prakash anasema hapo tuko mwezi wa 5 hatuna Christmas tunakula kwa macho. Kwani hiyo ni dunia ambayo iko na masiku nyuma mbali. Kwani leo ni tarehe ngapi hapo my sister Prakash? Ati hapo nyinyi mko mwezi wa 5? My God. Hapo US na hadi hapa. US rende kagirite Christmas ne kemo inunga kienzi yue kale igotata. Hey. All right. Mwezi wa Christmas tuko una maneno mengi. Omwako yigabna bano litukulia mambi onye mumro minotanya kunyuma ruko nyora chise jina chako tembu tukunyoma. Onye tanya go tembu ti korangiri lituke libono metakare ne genge eba konyoruke genge. Abigete go fige ta balige sieri ali kanisa ko nera go tembu. Para ba mintu go batebi babire mabire bitere bige bigwape. Chava batendegete ichwaselaso elinda motoriwe ichwaselaso elinda motoriwe mwana watu babono tibarikoiwa kunyoweka ni safara onya mutu mama kunyoweka ni safara onya mutu mama Namutumomo Right, nyamutumo mogo tero kwa ya machongo gari PG assembly gote iga chinze jigansana dakika 44 gote mnonyo guteta mafuta ya Shell yanda gari petrol mnenga kiga Christmas abana bagutibo kategoria rero yanda gari petrol gari kanyomu gutaho buyiga sabo munguru kole sabali achintere bachosi ko batemna safe driving big na take care singe chu esabali endeyo sinebe nyenge nebe ntambe abantu
abantu baike buya uyakoro prakasha ko tena ati mwaka in 1943 siku ni sawa na Kenya, lakini date now ni ati kwani hapo Riyadh ni county nchi gani? Muko 1943 sisi tukiwa 20. Are you serious my sister? No, hebu ingia. Ama unaenda YouTube unatuona kila wakati, na Bwana Yesu akubariki sana. Kwani abantu babere kwani ndato minto kutoka litale imata bwana wali begete simia ya ko tio TV bwana gara tanga aju mwana no yo bwana wali amamu no mama ko bata once bali ke TV once alafu no sasa dia na ala kwani la baka babere batatu sina iko ndo batabana na kwani mongi none na banje ina bana biashara bo ko ina mwili Ato kubo ni sato kubo mongi nara kwanga kurugira sasa yana alikuwa ndio kunga dorika sarange ngoja sasa biashara pia yoge mbana alikuwa ni mwenga mange sana wote ndene anadikira dizigirali Otis TV nere yo kumwe kenyomori ambekira yoka It's a kid again. On the beats. Upendo wako Baba hauna kipimo. Upendo wako Baba hauna mwisho. Ninapenda ulivyonipenda, hujawahi badilika. Ninapenda ulivyonipenda, hujawahi badilika. Nikiwa nawe na feel fresh, mambo shwari, sinaga stress. Ngawa dhambi umenienzi, peke yangu siwezi mpenzi. Upendo wako ndio mimi nadai, umeshinda wahela na ndai ya binadamu sidai. Ukiwa nacho ndio wanakujali, umutima wange unabubujika na siwezi jizuia. Maishani mwangu nitakupa sifa na siwezi aibika. Umutima wange unabubujika na siwezi jizuia. Maishani mwangu nitakupa sifa na siwezi aibika. Upendo wako Baba hauna kipimo. Upendo wako Baba hauna mwisho. Ninapenda ulivyonipenda, hujawahi badilika. Ninapenda ulivyonipenda, hujawahi badilika. Kwa mapenzi yako vipofu wanaona, usifani kwako. Kwa mapenzi yako mapepo yatoroka juu ya nguvu zako. Msalabani ulidedi, ukalipa yetu madeni. Leo kesho haubadiliki, we ni yule toka enzi. Umenilisha visha niko fiti, umenipandisha siko chini. Sikuachi hata iwe nini, siri zangu na kusho sikufichi. Umutima wange unabubujika na siwezi jizuia. Maishani mwangu nitakupa sifa na siwezi aibika. Upendo wako Baba hauna kipimo. Upendo wako Baba hauna mwisho. Ninapenda ulivyo
time ya Otis production twakoreteire amangana amaya bono ntubwate chi camera nechi drone chuko shoot chibicha cha high quality ntubwate studio yekerero yogwaka chibicha chingi yago se photoshoot studio nabo toko okorera chi service abuna music video production adverts weddings and funeral coverages birthdays amone chinde chinyinge ase amange twakeresimi ase namba enoti isan naibere isato ayemo isan naisato enye gose tutarire ase chobi cheto chigotoka imeyo mochibogembo ase enyomba ya LN apartments esinyaine amone posta ya ogembo mwensi mwareganigwe